Okay, Tshisekedi abapolitisiye bari kumuhunga ndabihamya, hari abo mwabonye ariko hari n'abandi mutari mwabona, ngira ngo muzabona mu minsi itaha, barenga nka batandatu, ariko ngiye kuvuga ku witwa Ibalanki. Ibalanki we ngira ngo mwakurikiye na conference de presse ye yakoze kuri Goma, yarahageze. Nabonye abantu ba communicateur aba IDPS bamufekinga, ariko Ibalanki ni muntu ki? Ibalanki ntabwo yari n'importe qui muri politique ya pouvoir ya Tshisekedi. Kubatamuzi, akomoka muri Bandundu, hariya muri territoire ya Wangata, donc ni usibye ko batangiye kumushyiraho ko ngo nyina ngo ari umunyarwandakazi, ariko biriya sefo nuko iyo umuntu wese atavuze rumwe na Tshisekedi bamwita ngo ni Rwanda, cyamaze kuba igitutsi. Ibalanki ni umukongo, akomoka hariya muri Grand Bandundu, ni intellectuel ufite amashuri maremare y'ikirenga kandi akaba ari n'umunyepolitike. Yayoboye icyo bita mécanisme national de suivi des accords cadres d'Addis Abeba. Iyi mécanisme yabaye sinye n'ibihugu 11 muri 2012. Iyi mécanisme niyo yari kubiyemo vraiment iyo iyi accord iba respecte, nta kavuyo na gato tuba tucyumva mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu rero ni wari uyikuriye, ntabwo ariyo sije y'uyu munsi yango muzantumire na décorte kira accord cadre d'Addis Abeba. Babwira ingingo zirimo zagombye gutuma kuba amahoro yaba yarabonetse kera, tutakivuga ibintu by'intambara mu karere. Kuba y'amasezerano yarishwe kandi yose yishwe na leta ya Kinshasa, ku mpamvu runaka zitari ngombwa twa décorte kisaha. Uyu rero ni wari uyihagarariye. Kuyihagararira Ibalanki mbere yuko ahagarariye intuza, niwe ari mu bantu Tshisekedi asinya amasezerano na Kamere mbere y'amatora ya 2019. Ibalanki niwe wakoreraga ntuza Tshisekedi gukora translate, interpret, kuvuga icyongereza. Tshisekedi ntacyo azi, niwe wakoze interpretation asobanura Tshisekedi igihe yagiye Kenya kugira ngo babafashe gufungura cya cyama bakoze we kitwa cash hagati ya IDPS na INC, icyama cya ntuza cya Kamere, baforma tikeganya yo kugira ngo bajye mu matora yatumye anajya ku butegetsi muri deal yakoze na Kabila icyo gihe. Ibalanki rero yabaye andero yo kuba patron w'iyi mécanisme, yabaye ntuza chef yabaye ambassadeur itinéraire. Ambassadeur itinéraire wa président de la République ni intumwa y'ikirenga, ngo yamutumaga dans des missions secrètes zikomeye cyane ku rwego rwa diplomasi. Ni muri iyi nzira rero Ibalanki niwe wakurikiranye ibya M23 yari mu Rwanda, no ngo amasezerano Tshisekedi yasinyanye n'u Rwanda muri 2019. Ayo masezerano ntabwo abantu benshi bajya bayavuga. Hari uzashaka iyo accord turayifite, tuzayiguha. Yo leta ya Tshisekedi ntabwo ari leta ya Kabila. Amasezerano yagiranye na leta y'u Rwanda muri cadre yo kuzana amahoro mu karere. Uyu munsi bari kubihakana ngo no gwinyapa isa ibyo babije babesha abaturage iyo ngiyo, ariko we kujya babesha abashakashatsi n'abanyepolitiki bakomeye. Hari amasezerano Tshisekedi yasinye n'u Rwanda muri cadre kuzana amahoro mu karere. Muri ayo masezerano hari yakubiyemo gutaha kwa M23 yari mu Rwanda, desarme nta ntwaro bafite, batari ku mupaka. Hari n'amafaranga Ibalanki yasabye nicyo gihe na ministre wa interieur witwa Kankonde. Ayo mafaranga barayasabye yari ayo kugira ngo afacilite logistique yo gutuma M23 yari yarahungiye mu Rwanda itaha. Ayo mafaranga yose bayakubise poche. Tshisekedi, se dise la vérité, ni Tshisekedi wenyine wayiririye, yari miliyoni 10. Basoye tranche ya mbere ya 5 millions, basora deuxième tranche ya 5 millions. Ayo mafaranga yariwe na présidence. Alors utwo tuntu twose rero twagiye tuba Ibalanki afite
n'andi mapreve menshi atari ngombwa yo kuvuga ngaha y'ukuntu Tshisekedi il a mis le bateau dans le roue kugira ngo amahoro ye kugaruka hariya mu karere nyuma yo kugira ngo asinye amasezerano y'amahoro yagiye gusinya n'u Rwanda muri cadre yo kuneutraliza FDLR. Icyo gihe byari bitangiye bien operation ngira ngo zimwe zarabaye, harimo n'abaho cadre babaye neutralize baba FDLR nubwo bahakana ngo ntizihari, kandi bo nyine bazi ko hari aba FDLR babaye neutralize muri operation FARDC yakoze na RDF ku butaka bwa Congo. Ça c'était en 2019 na 2020, mbere yuko 2021 ava muri ayo masezerano agahakana ko M23 atakiyakiye ahubwo ajya kubatera hariya muri Sabyinyo aho bari iyo ni ngo ni juste pour rafraîchir sa mémoire abantu bumve ibyo izo tralala zose mbabwiye rero bababwiye mu busesenguzi, ariko mu bya politique izo tralala zose ni ibaranki ni wari ubikuriye ibyo byose. Niwe wajyaga i Kigali, niwe wagira bute, niwe wabonaga na M23 bahamagara M23 y'i Kinshasa, niwe wari uvuganaga nabo ainsi de suite. Voilà, ibyo byose rero ibaranki kubona ko Tshisekedi yagize mauvaise foi yo gutuma uyu munsi igihugu kibaye paralyse, alors que byagombye gukemuka signatire yasinye i Kigali y'amahoro yari kuba yararangije ibibazo byose. Ibaranki byaramurakaje cyane bituma avuga ati no ntabwo yakomezanya n'iriya leta, afazali ayivemo. Ibyo rero kuba yarasinye ari amafaranga akaba azi ko yasohotse akaba atarabonetse ngo ajye gukemura ibibazo byose akaba yarariwe, bari batangiye ibaranki bura yarase inshuro ebyiri bagiye kumwica Kinshasa, nibwo sinzi ukuntu yagize irahite sauve avamo. Ariko ntabwo yaje wenyine, yagiye wenyine hanze, yajyanye n'abandi bakonseye bakomeye cyane nabo ku rwego rwa batandatu, nabo ngira ngo mu minsi wenda itaha swati muzababona i Bukavu nangwa Uvira nangwa Kalemi, je ne sais pas, wenda na Kalemi nangwa Kisangani. Ariko Tshisekedi abakonseye benshi bari kumuha. Cya kabiri ni ibyo kubatoteza, donc ubu utari muri famille biologique nta wundi wabona ubuzima, abantu be bose bari autour we bubaguwe nabi cyane cyane. Donc ubu buzima bwe ari gufata imitungo yose, ari imwe ari kuyijyana hari za Abu Dhabi, indi ari kuyijyana muri sa Singapore, ahandi hirya no hino, ubwo abandi bose bakabona ibyo bintu biri kugenda. Rero amafaranga ama reserve muri banki yose yamaze gukuramo, oro yabaga muri banki centrale yose yamaze kuyitwara de paradis fiscaux. N'ubu detail buto buto buri gutuma entourage yevuga ati uyu muntu ari gutegura depart ye, niba ngo mbere uko agenda arisika kuzagisiga atu neutraliser, reka tumuveho. Bon, alors chances que kumuvaho hari icyo wenda kizatuma kizababera igisubizo nyuma simbizi, mais sachez que bari kumuvaho. Ibyo kwa Moise Katumbi ntabwo nabikurikiranye cyane, ariko uvuze ati wenda tuzabigarukaho butaha kuko mbaye nkiretse hari bihari, ariko ntabwo ari ntabwo ndabona ko atari ngombwa ko bivugwa isaha. Tuzabivuga wenda semaine prochaine, ubu nyihanganiye uzi ko naya nsimbuka ikibazo, ariko iki cyo ndagisimbutse. Okay, kangiye kuri RDC Congo. Ubu ni pays solution koko, ni igihugu cy'ibisubizo kuko gifite solution muri transition énergétique, kuko gifite amabuye y'agaciro ubu ngubu ashobora gufasha isi ikava muri gukoresha ama hydrocarbures, bango les réserves za petrole zituma isi ikirere gihungabana, igakoresha amabateri électrique. Solution Congo ifite isa yo kugira ngo ikibazo cya intelligence artificielle, muziko bu intelligence artificielle ari ni technology iri kugenda iri kwihuta cyane. Ntiwayikora udafite coltan, ntiwayikora udafite lithium, nayo mabateri ntiwayikora uko udafite cobalt, udafite lithium. Bango Congo ifite ibisubizo bigera kuri 5 byugarije isi, yaba muri climat, yaba muri transition écologique, transition énergétique, muri intelligence artificielle, muri économie y'isi. Kubera zahabu Congo ifite na amareserve akomeye cyane ashobora gutuma amabanki yose y'isi yongera amafaranga akagira agaciro. Abantu bazi bya ekonomi uzi ko les réserves fédérales ziba converti muri zahabu ainsi de suite. Ntabwo naje kwigisha ekonomi hano, ariko mumve ko Congo muri ekonomi no muri izo domaine zose mvuze ifitemo ibisubizo, ariko ikagira ikibazo cy'imiyoborere mibi,
imiyoborere yazanye ivangura ry'amoko. Nababwiye ko ntabwo ari muri Kivu gusa, ntabwo imipaka yose ubu ngubu kose ari afeasa. Hakaba hari na incompetence ikomeye cyane n'ubujura na corruption. Ngicyo gituma abaturage ba Kongo, nubwo igihugu gikize, mahanga yose agikeneyemo ibisubizo, ariko abakongomani bakaba bari kuzira kuba hari imiyoborere mibi. Iyi miyoborere mibi rero ibaye ihindutse, sinzi niba AFCM 23 ijya dufasha nk'abakongomani kugira ngo ihindure imiyoborere ya kiriya gihugu. Babaye babishoboye, byaba byiza. Kongo cyaba ari igihugu kizaruta na Amerika, kuko Amerika igize nk'umutungo uri muri Kongo n'imbaraga bafite, noneho sinzi imanza yaba paradiso. Ariko Kongo twizera ko mu minsi igiye kuza hagiye kuzaza ubutegetsi bushobora kuzahindura Kongo igahinduka igihugu umuntu wese yaturamo akazagira amahoro. Ngiyo Kongo rero muri make si pays solution, ariko akaba ari na pays iri guteza akaduruvayo umutekano muke mu karere bitewe n'imiyoborere mibi. Kuko iyo miyoborere mibi nivaho, FDLR ntizongera kuboneka, abazalendo ntibazongera kuboneka, bazaba abasirikari basanzwe nangwa bajye mu basivile, iterambere rizaboneka, habe interconnection, noneho nari amabuye y'agaciro, hagire partenaire uri fiable. Kongo ive mu busambanyi bwa politike, igire pare umwe, swati ibane na Israeli, swati ibane na Amerika, swati ibane n'Abashinwa, nangwa ibane n'Abarusiya, nangwa ibane n'abavwazi, ibane n'u Rwanda, kuko u Rwanda narwo ubu rufite imbaraga zikomeye cyane mu karere. Ubu nibo patro ba premier pôle africain, kuko tugira pôle enye muri kwisi yose. Ubu u Rwanda rukaba muri zo 4 pôle mondiale, aho ibisubizo, ibibazo bikomeye kwisi bibonera ibisubizo. Ubwo rero munsi Kongo yagiranye umubano mwiza n'u Rwanda, niyo seule solution ishobora gutuma amahoro aza mu karere. Mais aussi longtemps que Kongo ikomeje kuba ikibazo ku mutekano w'u Rwanda, Israeli ntibizayinezeza, Amerika ntizanezerwa, Ubwongereza ntibuzanezerwa, Kongo izakomeza kuba benda bika. Nabanzi bao ba aigle basi ba comprendre déjà de quoi il s'agit. Merci ndeko Hobe na sepeli makasi.